Hong Kong entertainment industry a chuan meiche pakhat movie star chelo tak tak ti anga mel tha le moi po ni lem lo a taimak na le a thorim na awang ba ka a relationship life awanga an drama billionaire lar mai ni phat chu ron amin chu meiche chu Marian chani hi ani a ani hi kumsang khazakwa sumsari pahni August ni khata khan Hong Kong a Guangdong province a lo pianga ama chuan TV show pakhat television broadcast limited tia hian lemchang torin contractin alut ve a chumi hunlai chuan areng po asang bet bet hle ani te chuan Marian chani hian akung zo mal somna dong na sain alar chhota hle maya amai ro chu alar na le ahming thana phena hian har sana tam tak chu alo paltlang be reng mai no pangte ni lai tang hian do thana fil tak asiama chuta chuan achung te laka tanga adong tu ni reng bik chu tumlovin a theyang tok toka in hlo be zelian ama adin hi atum tla china amai ro chu chung ko hosa ta katanga seilian ani la awangin school po kalmomal thelo chuan kumsom lek alan ilai hian school chu a chol san angai te hel maya te chuan chu tianga zerna tha dong lo na na chuan ama angrol me che te chu atluk lo ta hle maya chutakara anni hawina nun nuam le zalen tak an hmanlai chuan Marian ero chuan misol rol pol zomin heta hian ama aya kumsom lai upa chon iu hinga anti nen chuan in tongin ani hi miswal pol five tigers of Hong Kong a an how to bear parau thap tak le pa thek thuk tak mai ani a amhinga po wan chai ke puiti in an pho hial ani ome ye chuan heta five tigers te hi sun yan hnoya member te ni in achak berber le a hoisen berber te ani hloma chunga chuan wang chona te dule yana te Li yang ate Michael Cole chan eu hinga te chu member nge tak ani a he trade organization he church hinga din ni in akai shoina hnoya chon eu hinga hian an pol hi akal pui be zela one chai district pumpui chu enkol de berin chutianga ka shwai tu chakle thil ti thei em mai an nei tlada wang chuan chon eu hian chuan an district chu athunun ani ta bera tin heti mek lai hian Marian chani po kha Hing del lo lung del lo na na chu tleirol de tak arone chhobe ta boka amai ro chu chung kore theibe takatanga seilian ti taka mania in high kwak angai ni chu alo thlenglo thi si lo chian ti do da le nui zat ni chungin alo seilian be zela chutakara chon i huanga ne na anhan in kople zel phe chu mi te chuan anung lama anni ru ta tet maya amai ro chu chu tiang boina le har sana song song chu atleirol atlaya thil thleng bek ni in akoma opat nu zela angai twala tipo afin ve tel tel nu chuan chutianga chon iu hinga hnoya konreng ai chuan ti in aril ru chu asiam fel ve ta a chuta chuan hmalam pana hlotlina kong sa omle thajok zo chho chu atum be le ta ani te chuan kumsang khachakwa somko chawa khan Hong Kong a chuan mi in ele bardapnan film bela in lan chu an or hle maya hetianga movie lama luthi tam tak soitur po an ome te chuan chungzinga chuan Marian chani po chu telve in no pantia ta changa lar chak reng renga nun mang thin alo ni bok nen ai zonna le ma huna tan chuan entertainment industry ange chuan bolchan adu beta a chatian chuan kumsang khasakwa somkwa pahnia khan kumsom pokomi chau alan ilai hian Marian chuan filma ainlan theina hunrem chang a muta hlau mai chuta a film chu ghost hunting ti ni in ama huna ta na akape namasaber alawnita a amai ro chu adu thu sam ang diak dak chuan thil chu akal ta bik lat lo a film chan chuan soisel a hlo na sa in mi tela chuan chan iu hinga bial nu ani thawa movie in lan ve po amamo hleinem ti in an lo soi hel thin ani oma ma se chuta an soisel na awan chuan beidong do bi khulawin amalam chu apan da sau sawa chutian chuan mi tena an ngai nat lo na le an soisel na te chu ama ti chak tu le ti hmason tu chuan a chho tangkai le ta zawk ani amai ro chu a film channa lama chuan soisel a hlo na sat ema wangin le a hming a cherwak don lo nia ain shiat nuwa thildang adap le ta a akum le kumsang khazakwa somkwa pathuma khan beauty contest a chuan telvel in heta hian nula chelo tak tak fing tak tak te le changkang tak tak te chu a el puite an ni hloma tin Miss Hong Kong pi jana atel tum hian a el puite chu Miss Kennedy meilamite anni hiala te chuan chuta alanda na a hmui cha taple amit chim le si te chuan mi chu ala lem la ven du sakpo a hlo lo hle maya
amei ro chu chu te chung po chuan a elpui Michelle Rice te le nula dang nal tak tak te nian chuan mi pui te le endik tu te chuan khai khin tla ka an ngai ani che kang chu an khai khin bang hlei thelawa hei hian merin chani theuneu lo zia po atilang chang hle o me chuti lai ero chuan lekha zerna le an chung ko background an han thler chuan a sit omin champion tur me chuan du tho chu asam lo ve em a chutakara mi pui te la chuan a hming lem lo phwa sakin the Uglies Beauty Queen ti in an ko ta hloma ma se chu tiang sel na kara po chuan top 5 a chuan a in hlang kai thei ta hlo mai chuta chin phe chu a elpui nula chelo tak tak zinga chuan a lang sar tunal maya top 3 a in hlang kai thelo ma se mi te sia chu roni chhauta zelin Miss Photogenic Award chu ala ta hial reng bok ani ma se he beauty pageant competition hian atira tang reng khan soi neu neu a hlon sa in heta loman pakhat na la to hoyan mo ki po kha anal na le a mel that wang lam ni lavin azir sa na le athiam na awanga thlan ani ti te chu athang ta hat maya chutiang cha chuan merin chani top 5 a ain hlang kai chu mi te chuan mak an ti hlomin mi chemoi na le ro puina ti hniam tu ti in an soi hial ani ome chu mai ba ka komaliam hnuwa akum le beauty pageant thana danga po himi koma an thlan te hian te khin le en lek bik an hlo em a tin merin chani alar hnu lok a phi hi chuan ami mal nun po kha zep theini ta bik hek lo le abial pa chon i hwing ani na an chung chang chuan borok chu al ni le ta hle maya alo chu chhona le a hmel wan tlang ve tak mai han en chuan top 5 thleng zo tora ngai lo kha alo ni sa ve nen an khwa thil ti thele miswal rol pol shwai tular tak mai ne na anin zui ti an sha dar hnu a phe chuan abial pa hian anin elna khan engemaw thila ti ani rinna an nei lian hle maya chutakara chutia rin hlel na mita mi puina an thler thup lai chuan abial pa chon i hunga poi khoina ne te chu alang sar chhona sa in etia merine mi songkonga an thlan hma loka hian abial pa chon i hinga chu poi khoina lian tham taka ain rol ti hria chwa ani zui ta bok ani me nili kum sang khasakwa somkwa pahni alawin har chwaka heta hian miswal rol pol ho tu pahni anita moile langi huang in kara chuan boina lian tham tak mai lo chwakin eng hun lai hian anita chu cha chhinga ne na in hmel sha thatak ani bok nen anita moi chuan ron bia in an boina chu choniu hinga hnuaya chinfel adu thu aron soita a ma se atu ka chuan a hmel ma langi huanga kholai bak bel chu lambun ni thutin mi zarwal te mi mo chuan soisak an torba ka liam na mai lo tak tak mun tam taka torin damdo ina dalu ani ta hloma ma se heta po hian langi huanga nun chu alaral mong ta chawng lo ain en kol na damdo ina chuan tu emo doctor anga in thwama lo lu turu chuan langi huanga chu amuna khuma chuan aron ka plum tamaya te chuan he twal thana hian an ram chu a ngong na sa in police ampo in tunge rin hlel le sada tor ti le chuizui tor ti chu an cha chang hle ni tor ani chaniu hinga chu man tor ti ni en chuizui na po chu an chat tak ngala ma se he ki se oluk le fil fai takin an zo thei tura an ngai lai chuan November tha kumsang khazakwa somkwa pathoma khan thil ti har sa torin thil dang alo thlen bel le tlat mai heti hun lai hian chan iu hinga chu bela chwa tir leilok ni in hetia chwa ni lai hian makawa Grand Prix final chim turin avakala hetia akal hi lambun lo ni in ka hlum alo ni bele ta a heta tang he chuan merin chani ne na ani le china po kha ato fel to a ngai zui ani le ta ani amai ro chu thon tho chu ala top mai lo chaina mi puite chuan chan iu hinga thi hnuwa merin chani chunga chuan enge thleng viang ti chu anin rin siak talui loi maya hei hi achan po abial pa kha mi pa ngai ni mul hek lo le ma se chu tiang zong chuan thil chu a thleng bi khau lo kumsang khazakwa somkwa palia khan Cumberland nei to Raymond Onga chuan chan iu hinga chan chen be chan hian film asiam tur tho aron puang tamok maya a film hing po engdang ni lavin Tiger of One Chai ti ania le chuan he film a hian film chang thiam tom iama chu a chang tu pa ber tora ruat ni in chon iu hinga lema aron chang dona tin abial nu merin chani ero chu ama ngi ron in lan don thungin he film a hian atak ang che en tu ema chuan an rama thone na ron changin an rama sarkar le pol engmaza chu a thu hnuaya aron da anga ma se atopa ama nge chu ka hlum ani ta thunga tin merin chani tan po ama non nge ani bok nen
he film chan hi aul samphian ome ti chuan an film chan chhuat chaw a hit ta hle maya chu mai ba ka Marin chani po chuan chu film awang chuan mi ti hria chaw a hlawna sa zawalin kumsang kha zakwa somkwa palikuma vek hian TVB nen contract te an sign don ta hiala ma se atiar kum khanse chaw an tan chuan thil alhar sa hle thung a chan chu mi poite chuan an la ai kon hlei thelawa soisela ne neu te po chu ala tok ve reng ani ome ma se Marin chani chuan mi te soisel na le a thatok lo na te chu alo chin chhi ave zela in entertainment industry a hian lotlin tak tak changtor chuan hmasona amawati in sha in a theito pin abeta a te chuan chutia ngor taka abi chau chau na chuan reilote ara tha chu aron chhuata der mai kumsang khazakwa somkwa paruka khan journey to the west aron in lanin eta hian ache thawial ni turani ama mai ni lo hian a movie po chu din hun sang taka han in vordor thei hialin a theina sanzia hi TVB lampu in an lo man thiam ta fata ya chuan movie danga role thazok changle tura somna po chu dong ta thwain kumsang khazakwa somkwa pariat aron ni me phei chuan atan hun tha chu aron in her chhota vak vakta ni inalang eta tang hian movie a inlan tura somna chu dong mol molin anon chu ain thlak danglam ta veka chutian chuan film pakhat wa molan film a chuan ron inlan le en chuta chuan achang tunu midik le hwai sen tak molani character chu ron play in ache thatle pek ema wang hian mi poimit fukna aron ne chhole ta a te chuan an se selfo chin kha mi poite idol chu aron ni chan tatlat mai a hlotlena chu la tok mai lawin a thlen san bel da zela muwan lai ang mai in aleng vel ani ta ber mai ke mai ba ka hetia hlotlena kong aso mek lai hian kumsang khazakwa somkwa pakwa khan Marin chani chu Bobby ayang chen wa thushatu wa ron in lan lein chumi kumve ka chuan fiam thu drama pakhat happy ever after tia aron in lan le boka eta achana film pani po hi a hit puile in alar puile hle maya chuta ain to te chuan Marin chani chu Bobby a partner a chuan a thaber ani anti hial maya heta chang hian alar na le a hlotlina chuan thanbel da zelin chung ko ti tilwa to ani phatha hial maya in kumsang ni pakhata khan nolate inti nal le zwalna atanga an product siam breast enhancer notisep siam na company chuan spokesperson aron mangin heta hian US dollar sing khatchuang a hlo pha hial bok ani amai ro chu entertainment industry a hian a hming dai to lo tura ngai ani lain a hming thanna chuan choilam chu apan tarai roi maya ma se chu chu a thil du ber an bi khaulo he thil hi ama ngeina a soidan chuan entertainment industry a hian hlotling hlem ase choini ala nei don ani ti a hriat karawangin lotlina chuan a dai rei don lawa chumi wan chuan a dai rei tur sum do na chu a thlang to jok ni ina soya he mai ba ka interview na a soile dan chuan a tira khan acting le business kalkoptir kha adu viawa ma se fima inlan le a be boma hun a mandal chuan asum do na lama hun a e hek reu nia a hriat awangin sum do na le film chan chu ti kop adu talawa hemi wang hian sum do na lama chuan ariru zong song chu pe ka du ta ni in atar lang bok ani ti chuan asum do na ti dar zauna na ahmalak na masapiratan kumsang ni pahnia khan entertainment industry lama ahmel shiat le chian cha atam thei ang ber chu shoi khomin a product ti larnan ti thloma chu chuan ra tharon chu in asum do na po chuan ma ason chak ta em ema chota a brain factor te chu milar tak tak te ni hlomin chungzinga chuan maki chuan mi mit ala hle maya a chan chu abel pa actor ve tho ilket chana wang khani in Marin chani chuan chu maki tan leu leu hian a beauty brand chu a siam danglama chu maki pu in a beauty brand mang chuan danglamna thlen sak atum hle bok ani ti chuan chu maki chuan a ri na chu hlo chhoda zelin alan na te po chu a thlak danglam zauta a ma se chu chu an che chiat na chuan alo changdon reng mai Marian chani chu maki manga a beauty brand te sa pole khin ni in he thil hian an pani in kar po ati chen he hle maya chu mai ba ka an contract po chu ti top ani te hial mai te chuan he tiang ni ta ka chuan Marian chani chuan cosmetic lam chu hoisan le tar in wellness lama an sorbing le ta a heta hian healthy international le ti chu mu chuakin a thorim na awang leo leo hian an no kum thum chung chuan a wellness product chuan khovel po rang taka deng chok le in
he thilawang hian Creative Entrepreneurship Award adon baka World Outstanding Chinese Award tele honorary doctorate te pek ani ta hial maya te chuan heng te hi a thorim na awang ka ti thei ome he mai baka ama po ina alo soi fo to angin anun le a hun to na hian hlimna tam tak a chal chuaka asum do na chu zauta zelin kumsang ni pasari phe ka chuan sanghaya cruise line nian tak tu na tangkopin China a mun shan shana restaurant te an hong ta zela tin ama la hi sum don thiam tak alo ni ve nen chung restaurant ba ka chuan real estate le bar lam te po chu lo chil chhauta zelin a theina le a kong zo hian a hlo tlena chan hi a ro pui em ema chu mai ba ka ama anga kong zo ve tur entertainment industry a ani emo sum don na a ani emo tu po chu a pui she ngai lawa tin pol sang sang Hong Kong Bon Maro donation ate Education Charity Foundation te ho project ka tile pol dang danga chan puina chu a chonglu chur chur reng boka hei hian a hlotlena mai ba ka mi ti a ama zana le ngai sana chu a pontian na sita em ema tin an na thole a hlotlena awang hian award ro pui tak tak chu Great Hall of the People ti Beijing a anne a hian dongin kumsang ni som pakhata po khan China's Outstanding Female Entrepreneur ti le Honest Female Entrepreneur ti da chu adong le ta boka te chuan heng award pahnih te hian China a mechia entrepreneurship lama andin mun hi a so nge zwal pha le bok ani te chuan a hlotlena te hi beidong lawa a be changchang na ra chu a ti lo thei talawa chu mai ba ka ama hi mitai marum rot ani awangin le a thil ti reng renga mong changa chene ne le ban taka na tho ane ngai me lawa chumi wan chuan a ming le ma po chicken chan tia pho hialin a chewela mi te po hian a taimak na le thil ate mai lo sia chu an enton na sa hle ni in an soya te chuan khatia media lama ain lan tak lo awang khan a hming te po kha a choi lek lek ta chu ni a amai ro chu asum do na lama a hming aron chele ta ka khan mi puite a ami mal chanchin le a hun hmalam sia chen chak na chu a lian ta hle maya chuta thuleng wa ka tanga an seidan chuan Marine chani chu a hlotlen wang lai khan Francis Choi Hong Kong King of Toys anti mai nena anin le chena a thatle thu an soya Choi hi Hong Kong le a chhevel Asia ram dang te a chuan alarin a hming Choi ti chu mi ho saton to ti na tluk an hiala ani hi kumsang khazakwa somni panga khan ge yang Guangdong province a lo piangin anupui Margaret Choi nen hian fa pali lai an nei to a ani hi entrepreneur hlotling tak ani mai ba ka anrama mun tam taka toy sem chhuana te hotel te nen real estate lama po a boy puina sa hle maya ti chuan kumsang ni somni pathoma zarjana an nei na a Francis Choi hausak na hi US dollar billion 8.2 nia chhut ni in prop China a po somna ani phahial maya hemi wang hian media lam chuan kumsang khazakwa somkwa pariata Marian chani nena anin kar tho cho ron thur chhuak na lin kumsang khazakwa somkwa pakwa khan merina chuan luxury apartment tan Royal Ascota dollar singkwa sangthom lai chu amang hemti mu chua ani a tin ano po in dollar noi nga singriat sang ruk lai mai chu Taiwan area a retail properties mangin a invest ni inan soiboka chu mai ba ka hetia aron invorsan tak tak lai hian thil eng emo occasion a atela piangin langsar lem lo tak hian Choi hian alo toi om thin emni ti turin Marian chani omna pianga chuan alo om ve se aboka in beauty brand product anchor chhana building po kha Francis Choi ta alo ni rengmai chu chuan China mi puite a chuan hemi ti pahni hi sum do na amai ni lo anin kara hian thil engemo aum nia rina chu alian sotin a mei ni ang hiala soite po an om ta bokani Mase Marian chani ro chuan chung an soi zong zong da chu do thuleng mai ani tho soyen anuna mi pa tu ma anom lo tho war tak hian apong ta thunga amai ro chu tiang chuan phawia ma se thil enge moti pui a om dewa piangin an pahni hian mudun ani ta si a chu mai ba ka kholaya po anin lan ngunin chu chuan mi puile media lam mit le beng ati ber ema chu mai ni lo an kongkal don le khoi emo a an chhona thlak te po chu mon sang sanga chuan a viral na se mem boka amai ro chu chung thalak dar mai chu ni lovin mi puite makti ber zok chu Francis Choi no poe Margaret Choi mit mai anna mu fo thin chu ni a eta hian kumsang ni kuma khan
Margaret Choi chuan chanpuina poisa apiak manga sak kindergarten chu hon ni in hemini a hian Marian chani po kha atilvi a ani hi ribbon cut tura som ni in heta thalak media lamina anti chua alan dan chuan Marian chani chu Francis atenu pabula chuan dingin Margaret Choi ko chu a chelba ka hlim takin an nui duna hemai ba ka Margaret Choi chuan media ma Marian chani chu mi fel le ngai na tom tak ani thu sain an chung ko ta na thian thatak ani thu hi alo sui to nge boka chumai ba ka Marian chani po hian Margaret ta na omnom lo to le angai ti chalo tora thil hi ti ngai meu lovin aza omna le a ming thana ti ming hleu tora chet lak hi atum ngai lova choti rwal chuan kong le lama Marian chani hi choi chung kwa ai nim phum ni in an fa ti po hian an ngai na em ema chumai ni lovin media lama a interview na po Francis Choi ne na anin kar thu an zo apyang hian ani chuan me chia le mi pa in ngai zona lampang ani lo thu hi soi thinin anu poi Margaret Choi cho angai san thole aza zia thote a soi thin bok ani ma se thuruk cho Highland ani don tatlat mai kumsang ni pathuma khan Francis Choi fanono pangzo kai je yangi cho an che na ina ain ti hlum thut maya he hi tholeng wa ka tanga an soiran chuan je yangi hian anu le pa in kara Marian chani lautla je pereng mai chu apom theilo thole chu chuan ama ngong na satak nei tirin depression te alo ni sa to bok nen heng chiat na hi alo thleng ta ni inan soya ma se thuleng wak atam tak ima pang hian Marian chani chuan Margaret Choi chu mai chana nge muwa an boina chu chinfil adu awangin anin lama apapanta a ti chuan heta anin biak na hian Marian chani chuan apasal chu ane ngai lo tur tho chia achamba ka afatine na anin kara po ain rol ngai lo tur tho tile an hna le an sum do na ba ka anin hmu ngai lo tur tho te awashilta a chuta Margaret Choi po chuan no ani na anga adin mun chu engte ka ma a hlo ngai do no tho te alo sui be ta bok ani ti chuan hei hian thubel chan do lo wanga a thian tha Margaret Choi in angai dan tam tak chu ati nep arin om hle maya chu mai ba ka an chung kwa ne na anin le che na po kha a nget so to in Francis Choi te chung ko member ang mai ani ta hiala heta anin le che na a tha chauti lana chu Japanese restaurant Francis Choi an a honna khan Marian chani le Margaret Choi te hi an kalve a chu mai ba ka kumsang ni som pakhata po khan Marian chani chuan TVB producer Tomilanga fano pasal ni na Francis Choi chu alo kalpui le zan zan to boka te chuan heng zong zong ti awang hian Marian chani chu Francis Choi media soi chu banglo ma se ani ero chuan chung sel zong zong chu sira nolin ai zon le amahuna tan chau chuan alai ngai to zela chutian chuan vo ini thleng hian Marian chani chu kumsom nga pakhat lai ni to ma se nu thloi ol thong chelo je chu alani tarenga tin company engemaza ta Aluber CEO ni na chu la chel dem domin tuna hian a hausak na chu US dollar billion 12.8 lai ani a le chuan a single life chu ton thleng hian ala chen mek sel bok ani